dobro večer još jednom svima i dobrodošli na proslavu povodom 30 godina postojanja i uspešnog poslovanja stomatološke ordinacije Dr. Popović. Svi vi prisutni večeras veoma dobro poznajete porodicu Popović, tako da isto tako veoma dobro i znate da ovo nije samo proslava povodom 30 godina, već večeras slavimo i veliki trud, zalaganje, mnogo odricanja, konstantno usavršavanje i prave istinske porodične i poslovne vrednosti. Tim povodom smo vam pripremili jednu malu rekapitulaciju prethodnih 30 godina. Stomatologijom sam počeo da se bavim tako što sam od malih nogu odlazio u ambulantu gde je radila moja rođaka i vidio sam sve te medicinske procedure, to mi se dopalo. Tako da nakon završene gimnazije sam upisao stomatologiju, završio je i kasnije počeo da radim. Stomatološku ordinaciju sam otvorio među prvima, 87. godine, bukvalno prvi na opštini Zvezdara. Na fakultetu smo se jako lepo družili, jer fakultet je organizovan tako da su to grupe od 10 ljudi koji su puno vremena provodili zajedno. Nakon završenog fakulteta sam se zaposlio u državnoj službi, radio sam u 5. domu zdravlja i negde 85. je počelo da se priča o dozvoljavanju privatne prakse. Tako da sam se ja pripremio i čim je dozvoljeno 87. godine sam otvorio ordinaciju. Gledajući unazad 30 godina, vidim mladog, sposobnog i spremnog na izazove doktora Dragoslava. Svih ovih 30 godina nije odstupio sa puta preduzetnika i razvoja ordinacije. U stomatološkoj praksi smo najsretniji kada pacijent izađe zadovoljan. To znači da ga rešimo bola, da mu napravimo dobar protetski rad, da on, kažem, ode zadovoljan i da preporuči nas drugima. I would say that the treatment and the facility and the personnel are actually excellent. I've never found any better dentists, and I've been to quite a few dentists down the years, both in the UK, Ireland and the United States. Dolaskom Nemanje u ordinaciju pre 10 godina došla je nova energija, ali i novo znanje stečeno na postdiplomskim, magistarskim i doktorskim studijama i nizom kurseva u inostranstvu. 87. sam otvorio ordinaciju, tada su Uroš i Nemanja imali 7 godina. Često sam svraćao ordinaciju kao mali da gledam oca na delu i jako mi se svidelo to što radi. Nemanja je za to vreme od plastelina pravio zube. Gledao je kako izgledaju zubi morfološki i izvađeni zubi, tako da se stalno za to interesovao, stavljao je hiruške rukavice i pričao ja ću biti hirurg. Jedna od prvih intervencija kojim sam prisustvovao je bila oralno-hiruška operacija na mom dedi i rekli su mi da sam tražio da asistiram doktoru, što su čak i dozvolili u nekom momentu. Osnovne studije sam upisao davne 1999. godine, to je godina kada su sa 6-godišnjeg plana prebacili na 5-godišnji. Diplomirao sam u roku sa prosekom 8,38 i narednog meseca upisao magistarske studije na predmetu oralna hirurgija. Nakon nekoliko godina staža stekao sam pravo na upis specijalističkih studija koje sam uspešno završio 3 godine kasnije. U međuvremenu sam odbranio magistarsku tezu i upisao doktorat na predmetu oralna hirurgija. Preuzimanje vođstva ordinacije nije bilo ni malo lako, iako mi je primer oca dosta olakšao tu tranziciju. Jedan od najvećih izazova bilo je ubediti pacijente da pređu kod mene, pošto su svi smatrali da sam suviše mlad, ali malo po malo to poverenje se steklo i sad apsolutno nemam tih problema. Stomatologijom sam odlučio se bavim zaista rano. Najviše mi se svideo taj pristup sa pacijentima, odnosno odnos pacijent-lekar i mogućnost da se pacijentu pomogne. Zadovoljstvo nakon završene intervencije i sreća pacijenta mi je uvek bila najveća nagrada.
Našu stomatološku ordinaciju u bliskoj budućnosti vidim u novom, modernijem prostoru, opremljenog po najsavremenijim standardima, sa proširenim timom, ali sa akcentom na tradicionalne porodične vrednosti i pristup pacijentu kao osobi, a ne kao zubu. Budućnost ordinacije vidim kao jednu proširenu delatnost gde bi bile zastupljene sve stomatološke grane sa proširenim kapacitetom, sa upotrebom najnovijih materijala i tehnologija i po svim evropskim standardima. Naša vizija je da stomatološka ordinacija Dr. Popović zadrži lidersku poziciju u Srbiji i da unapredi svoje poslovanje kako za pacijente iz Srbije, tako i iz inostranstva, i to za sve uzraste. Hvala vam na poverenju. 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 Hvala. Pa videli ste i čuli o prvim koracima doktora Dragoslava Popovića u svetu privatne stomatološke prakse, ali smo želeli da vam još malo bolje dočaramo te trenutke i s tim razlogom će nam se sada pridružiti profesor dr. Ljubomir Todorović, koji je doktoru Dragoslavu bio asistent, a doktoru Nemanji je zapravo profesor na katedri oralne hirurgije Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Profesor Todorović, izvolite. Hvala. Videli ste na ovom lepom filmu početke ordinacije, a početke ozbiljnijeg rada u stomatologiji osnivača ove ordinacije sam video ja. Dragoslav, ili Gagi kako ga ja zovem, je bio moj student koga sam zapamtio, počeo da opažam kao blago rečeno nezainteresovanog previše za oralnu hirurgiju koju sam ja predavao, a onda kada bih hteo da ga malo razbudim pitanjima, ispostavljalo se da sve zna što ga pitam. I tu mi je, i tako sam ga ja zapamtio dosta dobro i zaista je on sve znao i kasnije. Onda je počeo da radi, mi smo ostali prijatelji, da kažem i drugari, mada sam ja malo stariji od njega. I bili smo drugari i on je davne, sad čujemo 80 i neke godine, se hrabro odvojio od doma zdravlja i otvorio svoju privatnu ordinaciju. Ja sam dolazio u tu ordinaciju i po pozivu da malo pomognem svojim poslom i sećam se kako je ta ordinacija izgledala tada, znači recimo neke krajem 80. godina. U međuvremenu na filmu svi su govorili ordinacija. Ja mislim da sada to već podsjeća na kliniku, jer ima 3 ordinacije zapravo povezane i mogućnosti za mnogo veći rad. A čuli smo od Nemanje da se planiraju još novine i širenje i zaista ta ordinacija je od 1987. do 2017. prošla jedan dobar put i stalni, kontinuirani napredak. Posle se desilo da i Nemanja zavoleo stomatologiju i da je upisao stomatologiju i naravno došao je opet kod mene. Sad sam već bio profesor, nisam bio asistent. I ono što sam zapamtio kod Nemanje, prvo da nije imao privilegija, što smo kumovi, pošto smo umeđu vremenu se i okumili. I prvi je, u stvari, te godine, kad je on došao na kliniku, počeo predmet stomatološka anesteziologija i on je bio, i njemu sam vodio vežbe, i njemu i još nekolicini
sinova mojih kolega i prijatelja sa fakulteta u toj isto jednoj jedinoj grupi i Nemanja je bio prvi student koji je polagao stomatološku anesteziologiju i on je pod brojem 1 u dnevniku i dobio je 10. Ne preko veze, bez obzira na postojanje veza. Tako, posle toga je, kao što ste čuli, specijalizirao oralnu hirurgiju i od kad je on specijalizirao oralnu hirurgiju, ja kod kumova dolazim samo u posete, a ne po stručnim poslovima i zadacima i jako sam ponosan što je na toj klinici, a sada je to već klinika, kažem sa 3 ordinacije, tako dobar kadar. I videli ste kadar na ovim poslednjim scenama. I nadam se da ako doživim 50 godina ordinacije za sledećih 20 godina, da će to onda biti zaista još upečatljivije nego ovo danas. A hvala vam na pozivu i hvala što ste mi dali mogućnost da kažem par reči u vezi sa ordinacijom. Hvala profesoru Todoroviću, a sada će vam se obratiti čovek koji je pre 30 godina imao viziju koju danas svi znamo kao stomatološka ordinacija dr. Popović. Dr. Dragoslav Popović. Prvo bih se zahvalio profesoru Todoroviću na ovom iscrpnom objašnjenju. Čast mi je da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da se zahvalim što ste vašim prisustvom došli da uveličate ovaj naš jubilej. Hvala vam. Nemam šta drugo da kažem. Sad bi mikrofon prepustio Nemanji koji nastavlja mojim putem. Hana, hoćeš ti nešto da kažeš? Ćao. Dobro reče svima, zaista mi je puno srce što vas vidim ovde na broju ovolikom i volio bih samo da kažem da mi je čast i zadovoljstvo da predstavljam našu ordinaciju nakon 30 godina uspešnog rada mog oca i sad već 10 godina mog rada. Želim da vas vidim opet uskoro na nekom sličnom jubileju i da slavimo i dalje. Hvala vam najlepše. Pa sad ste vidjeli i čuli lica koje su u prvim borbenim stomatološkim redovima i koju znaju i pacijenti i saradnici ordinacije, ali postoji još jedan aspekt vođenja ordinacije koji je izuzetno bitan, a koji obično uvek ide u pozadini. U pitanju su logistika, marketing i cela organizacija jedne ordinacije, a i svakog biznisa uspešnog, a o tome će nam reći malo više izvršna direktorka ordinacije Olivera Popović. Dobroveče svima. Pre svega da vam se zahvalim što ste došli večeras da podelite s nama ovu sreću i ovaj jubilej. Ja mislim da sam večeras ovde ja najponosnija. Iako nisam ja ta koja je osnivala ordinaciju, bila sam neka podrška, ako se smatra podrškom pranje i peglanje onih kompresa, uniformi i svega ostalog u tom nekom početku. Kasnije, naravno, što sam više izlazila iz svog biznisa, iskustvo koje sam tamo stekla, želela sam da prenesem što više mogu i u našu porodičnu firmu. Ali ono što sam htela večeras možda s vama da podelim i što možda bi bio neka poruka svima vama ovde koji ste, imam jednu anegdotu iz svog iskustva u radu u udruženju. Vjerojatno svi vi znate da sam ja i iz Udruženja poslovnih žena Srbije. Mi smo tamo organizovali mentorske programe. U jednom momentu ja sam jednoj koleginici rekla, jel želiš da budeš mentorka jednoj mladoj koleginici koja počinje da radi? I ona je rekla, da, hoću svakako, ali objasni mi šta to znači. Jel to znači da kad svom detetu pričaš svoje iskustvo i želiš da mu pomogneš, on kaže, daj mama, nemoj mnogo da me gnjaviš. A kad nekom drugom to pričaš, onda si ti mentorka, onda te on posluša i bude ti zahvalan. To je nešto kroz šta sam ja prošla.
ne znam koga sam više gnjavila, da li Nemanju, da li Dragoslava, ali danas, kažem, sam ovde najponosnija zbog toga što smo mi od jedne, da kažem tako, klasične porodične firme gde se posao preneo sa oca na sina, postali sada jedna profesionalna porodična firma i tu vidim svoju ulogu da i dalje, dokle god mogu, pomognem u tome. Hvala vam još jednom od srca što ste svi večeras ovde s nama. I za kraj čućete par reči od osobe koje će predstaviti sve ono i sve one ljude za koje mi zapravo radimo i zbog kojih postojimo ovih 30 godina, a to su naši pacijenti. U njihovo ime obratit će vam se gospodin Dragan Stefanović iz kompanije Pionir. Dragan, izvolite. Dobroveče i od mene. Kao prvo, hteo bih da čestitam doktor ordinaciji dr. Popović, 30-godišnjicu uspešnog rada. Bavim se poslom promotera u jednoj stranoj kompaniji i uz neke druge veštine potreban je i osmeh, je li tako? Ja sam na kratko za svoje zube zapostavio i imao problem sa svojim osmehom. Po preporuci prijatelja sam došao u ordinaciju, inače dolazim iz Požarevačkog kraja i na kraju mogu samo da se zahvalim ordinaciji Popović što je vratila osmeh na mom licu. Hvala, Dragane. Pa, dakle, videli ste kako izgledalo prvih 30 godina ordinacija dr. Popović, a sada je vreme da nazdravimo za narednih 30 i za sve ono lepo što one nose sa sobom. Zahvaljujemo se restoranu Topčiderac na ovom izvanrednom ambijentu i divnom švedskom stolu koji je tamo iza vas i koji vas pozivam da se poslužite. Takođe, zahvaljujemo se firmi Zorica Desert iz Čačka koja je obezbedila tortu kojom ćemo se posle zasladiti. Tako da, još jednom dobrodošli. Hvala vam što večeras slavite sa nama i uživajte u atmosferi i neka proslava počne. Uživajte. Change the color of your hair. Are you busy? Did you have a bit of fight? We're talking all the time. Are you still busy? Guess since I'm going home, my body's been a mess. And I miss you change your hair and the way you like dress. What you gonna know? Stop making a fool out there. Why don't you come on out of the way? Out of the way. Out of the way. Ajde, dođite da nam se pridružimo.
Celebrate good time, come on. Celebrate good time, come on. There's a party going on right here. The celebration lasts throughout the year. So bring your good times and then your laughter too. We're gonna celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good